Zovem se Gordana. Operirala sam staračku dalekovidnost prije 6 mjeseci. To je bilo početkom ove godine. Sad sam došla na kontrolu, to je već 5. kontrola i imam jako dobre rezultate. To je takozvana Presbyon metoda kojom su mi uklonili staračku dalekovidnost i ja sad vidim čitati kao da sam u osnovnoj školi. Jednostavno jako dobro se osjećam. Došla sam na pregled u Bilić Vision i vrlo su me lijepo primili. Gospođa doktor Bilić je odlično mi sve objasnila. Sve jako dobro me je pripremila, ja sam se još malo dvoumila, međutim ona je to meni sve pokazala onako kako treba biti. Operacija je trajala 10 minuta na oba dva oka i to je bilo vrlo brzo i bez ikakvih boli i bila sam jako zadovoljna. Već sam u ponedjeljak mogla normalno otići na posao. Ja sad odlično vidim, nemam se na šta požaliti i na daleko i na blizu.